Төгүннен bu намнагы Якут лес ресурс филиалы пожаропасный сезонга үле чечетинен белеммит. Ол курдук бу күнбагаһа намутулуугар пожаропасный сезон аралында. Оннотон теханада бу намнагы Якут лес ресурс филиалы быйыл каңытагы даны отон эбах кейине статка көрдүлөр. Ол курдук быйыл 10 кейини көрдүлөр. Онна буллана бу саңа 2 техника алыбыт быйыл. Осайнан бу туққа сезонга белемненен 1 мая совместно намское лесинство гытта бу ОГП гытта онна полицияны гытта совместный эриде патруль оңорохжабыт. Ол курдук бу оюрга отты серахтах болуга үлегитан 10 направлениянан 410 кейине хабан туран бу өйдөтөр үлегиттебит. Ол төмөгөр намское лесинство 2 протокол толорунна бу именно костёртан ден. Бу булчуттар бут келендер костёртан туга хоктук оттолоролорун онна протокол толорунна бихе боллагана быйыл итинне ме белемнемет госздание деннен шлагбаун турора жабыт. Ол курдук быйыл вон отут шлагбаун туруктах. Онтон бу улаханаңара уже турбута. Ол тагына болланы места отдыха ден оңоллар. Онна болла установка шлагбаумов. Билим болланы минизованный полосатардык такбыт. Бу именно то лесной фонд седергер. Онна то ППР. Ол то болланы противопожарный разрыв дендери.